مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مألوم لك. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرهنا، وهذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة منا إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواحه آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح أهل الخير كلهم أجمعين يا رب العالمين. اللهم أنزل البركة والرحمة والنعمة في هذه التجارة إلى يوم القيامة. اللهم بارك لنا في كل أمورنا، وبارك لنا في كل معاملاتنا، وبارك لنا في تجارتنا هذا بركة تامة كما باركت وعلى عباد الله الصالحين. اللهم دمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين. اللهم دمر الأعداء في هذه التجارة يا رب العالمين. اللهم دمر الأعداء في هذه التجارة يا رب العالمين. اللهم سلمنا وسلم أهلنا من عافات الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعلنا من الفائزين في الدارين ولا تجعلنا من الخاسرين في الدارين. اللهم انصرنا على أعدائنا يا رب العالمين. اللهم دمرهم يا قهار واهلكهم يا جبار. اللهم ربنا آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ببركة بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد بفضله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب. ببركة بسم الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. മലയാളി ഞങ്ങൾക്കൊരു ദൂരം الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله والصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحمة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة بالمتان أن تفتح لنا كل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأزواجنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير. إنك ولي لكل خير متفضل بكل خير. اللهم أنزل البركة والرحمة والنعمة في هذه التجارة إلى يوم القيامة. اللهم دمر أعداءنا وأعداءك وهذه التجارة يوم القيامة. اللهم دمر
ودمر الأعداء في هذه التجارة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الفائزين في الدارين ولا تجعلنا من الخاسرين في الدارين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين ببركة بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد بفضله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ಆಜಿ ಡೈಮಂಡ್ ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಕರ್ಷ ರೇಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇವರ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಳಿಗೆಗೆ ಇವರು ಕಾಲಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವರ ಹೆಸರು ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದಂಥ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದವರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಈ ಮೂಲಕ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಮತ್ತು ದೇರ್ಲಗಟ್ಟೆ ಪರಿಸರದ ಜನತೆಯ ಸಪೋರ್ಟು ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ 5ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮ ಸರ್ವಿಸ್ ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಗೂ BIS ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಫರ್ ಸಹ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆಫರ್ ಕೂಪನ್ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಸದುಪಯೋಗ ತಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ.